kwezi watukufu wa ulimwengu heze nao zonti pia haina malanikao dumjundao durenga usiku wema wa khairi nimbushirieni nimumbeleni dua haina malanikao dumjundao hanyoti pia uwana wahe juzul qamar nguya nzeke ngwa wanono na swiha jadid ngamina maksada muhimu halisalisi usiku lelo bal ngejo ujiba ngejo ujisa ngejo la mwawandu hozitwani waelewe warambue yeba ala alhakika tilak ewe mdu hindi henamna ikao du yako ujibalia haruma le bangwe la kiulemengu nonde le bangwe la rezo sosio siono au lao siku lelo limwambieni bal hanyoti pia usiku lelo mesaji ya lelo mesaji upande wa mwana ngamwonao hodigoni mwangu tia ya drapo ya hejuzul kamar bal idungwa kwezi ni mheshimiwa mtukufu al-Aqid Uthman Azal raisi wa dawla ya Comoros bal raisi wa hele bara la Afrika izona bao na mwangalie kwezi mtu watukufu mwishie izekaudo na bao hanyoti pia nami ngamwombo Mungu ya muhetinamu yetwabibu wa heti hatu tizaba ngamzambo isawe ndo twabibu urujili ya mihima ya hatu wetina ukana rihati karne yarnikao izaladhimu yarnike neti ya hatu ibasauhe enti ya hatu irenge isharafa shahayo hamade zenti zipepe yao haruma ulemengu wa mataifa bali ngamjoshukuria izimbawa za matangazo za jihati daima midrar hahuishia izo nambao hauzitamba za haruma ulemengu wa mataifa haruma hawa ya amani na unyongofu wetina ukana ritwaza mdu adabu yesanga relo ukaya hedara jara honda no tukufu Mwenyezi Mungu yarinika ngasina akili na hikma ristehi yenti hatu ristehi raisi wa dawla ristehi ya drapo nile jimbo la taifa yavo mimi ulionga muamini za fikra za hemwa dawla nikajudea yavo ngambeshelo maraba imbawa matangazo ya Chaine Libre de Comore mbawa mbaba mzaze haruma unyongu wa usawa na umakinifu homa mzazi Hanifa nishukurie imbawa ya matangazo ya habari za Comore utina udiwaza zimbawa za matangazo zonti pia hamade mbawa ya matangazo ya RDDC ikawe tendelwa ni bwana Fakahidin wa Mdadabi ikawe makazi yahe ngavirao yuho Ulaya Faransa haruma estilo ya Macron yavodu mwambianukana kwezi mtukufu Saidina Rais Azal Uthman usonimwa uongozi wa mzaze na barua mwando bibi ambar ngamina le barua linu ngamliveho tena mbwe mashishio mwishendro
bakomo rizona bao yesa beseka mtuishia bandhi ya hanyu ngama mbao hanamna iro jina ikehama valala mashangazo na yavo hema hanloni yo mtiwa ushangaziwa nikio ngamioka ya mndu ya nreme nikoze na mbeti koza shakio lokal na univya tamba vahanu yavo tikaza na behendi koza watukufu uksim billah ngamstehi yensi hangu ngamstehi libavula hangu ngamstehi umjiwa hangu na uvama na ushangiria na uhimidia wazima na uthibitifu za kweli wa usisindie amani hojuma ze fikra mshinzi zahe mhu wahe daula Sayyidina Rais Azal Uthman ni serikali kamil ngamwambia ukaya tosana salamu mguna mtokuzeni rikane muo riwone izo mazichanziani ni zabaki zibasauhe renge sura yao ngamina tsihu bwakomori ndaru hada ne takriban sifanya video van video yo ngepepe yao haruma ule mengu wa mataifa bal ngabo wanru wafanya hama wandundumao haungo nshanga zao haruma wakati kao tabeza kweli wetina ukana sitweza mndu adabu yawekanga wandu wadungao malingo ya wandu wanzoa sababisha ike sitweza mndu adabu na mrejari mwe video mwishezo na haba mtifanye namna za ukana ngamnishanga zao hama kalima yesa sina urejei ngoni harume makalima hangu ya usisindie amani ya hentinu no usawa no mdungano haruma za azma za mhu wahe daula Sayyidina Rais Azal Uthman sizaba gamzabo navunga mwabioni nyimapulwa harinje mtahatila kimumwe na msane mjanyo kume watipuze hata mzima yabo beka wadwanza waje mzima yabwe misyo ya hanyu kena ukiri yabwe misyo ya hanyu ngejore jaidi ngoni shabwe seka mjakume ngam aminukane yo mihono minji yabonge jokiri wakatema atu ya hangu ya virwa mbavi anibwanjie nkode harumezi ungo zangu sheka mja mzima hawa ili ngamwambia nindro sina mremani shaka mna ushinda mnireme yesanga mwamini ya matu ya hangu mtionekari tikaza miwani mtionekari tikaza miwani yavuga mwabioni ya ukanyinyi mapulwa harim jamni uwe bahari tambeze kweli ngamridi zambe ekanga mjoka uhanyonga ngena muhenyonga shamti jitrompe mjamzima zami sina humremani shanga mina akini hena mnani aminwe matu yangu ya ukayabwa misu yanyu kena ureusi juzi tiparwa watukufu wa Komori ya numero ni para 325 19 38 hauzisa kaya watilaki saba midaye baiga mwanzoni hambia ukana fanya video ambazo nzo hambe shafahamu tena mambo kafahamu utivumbue mufti al-Jumhuria saba mimi mumvumbua mufti al-Jumhuria hanamna ya amani
mihumvumbua na womba Mwenyezi Mungu mguyanze ukana zilera zinu ngujihundo haruma zenyu bazampevoni kama Mwenyezi Mungu apenzi. Yesa mufti al-Jumhuriya Tahir bin Said Maulana Jamalul Laili ola mbaba ola mjomba ola mbaye wahejuzul kamar yabo sikaurungoza wanama yakayoti njema homdwenda rongo itongeze lelo yatie tashi ele dzina la mufti al-Jumhuriya wakati kao Mwenyezi Mungu hamlekeza nasi rishukuria yesangara aminiwa ukana Sayyidina al-Mufti Tahir bin Said Maulana Jamalul Laili mguna mrehemu ya mlaze wema hakaushilizana no umma wa hejuzul kamar sibahi hakafundi wahongoza hanau zinji za kiustaarabu bal sikahumjua hakaujua yani zaya sikahundane mlaulia wetina batabu na minga mwambo Mwenyezi Mungu mguyanze ukaya ngujihundu haruma zenyu bazampevoni ezi nyakati zinu kama Mwenyezi Mungu apenzi. Shabu wa Komori tizamba latibangano mtijoelewa nai tibehe message tambia bwelha lhadi karadhi batikawia shida minawe emahozaka uhurema ukaunambia lelo ufanyilwa ndrongwawo shukuria shautende utanganya na wandu wade yao wanzote msajaja watebaya hosweni mawala mrikawa urende ndrongwawo bazo tinjema alafu atukuva Komori mwesenga wandu za tuwaele hao zitwani hao waja watangaza ukana haritide ya Sayyid al-Mufti ngamina umakinifu tena na uthibitifu ya ukaya jajo paro hata jela ule mbinguni humvumbua nayo balga mimrwa ukana ni pare wandu msirini wambesheye Fatiha Mwenyezi Mungu yazidisha umlaza harumaze ardhi njema Mwenyezi Mungu anzeke ge harumaze nyumba za mbevoni alafu sijati jua ya uka elhadi wanama hele jera la hambu wanama wahumja mtuje wanama wahe hamavu mazimeji wangu wanama wanzani wahumji mtukufu wahahaya mika jude ya mji mika jude ya mrumu wangu mika jude ya hata mwanashe wangu shamiuha ambaye ze kweli ya ukaya utende nai bazinu sinjema yesaka ngondo na hii getwengeza marahia wasafie mwae daula na bosi siranzawe mwae daula usabuzi karna ujiviwa alafu ni parwa balo onruwa warduwa roha waunumdumu mtuje tena wamwambia ukana hariwa ntaha waniwe ardi tena wauno mndu mengoni mwema zimeji wangu kwa jaka ujwa kawala shimeji wangu wambanga artaha mndu kwa batilaki rimwe ba ngudongo vumbu wa elhadi na vumbu wa mufti ya bwana bia tena ukana hari usiku njo vumbu wa mufti mguna mrehemu mlaze wema hana bia ukana hari ngamjona bahinga mambo hemaste ya hangu netsi ya hangu hemaste ya hangu na Sayyidina al-Mufti Tahir bin Said Maulana Jamalul Laili wamgwajo mrehemu mguyanze kasa harehemla Mwenyezi Mungu anzeke garuma zenye bazambewani he mahaba yahe ni sharafa shahe shaheti ni mahaba yahe no mjiwa mtuje si uchanganyasho pia wana mtuje nele jera la hambu netinu haumobele ya dua
yabuke gonzo nshangaza harumale fumvullo ngamuhabia ukana kuna hushangaza ekati jwabo tasi sababu nguna rehemu mbaba hangu mwenye hunzaya no umma wa mtume nguna rehemu na Sayyidina al-Mufti Tahir bin Said Maulana Jamalul Laili ngwe mlazebwema hoji mlifu wa umma wa mtume alafunga vandu wapulwa bwa Komori hari wajwani tahe waniuwe ngamwambia ukaya ntuazia shawati jitrompe na waje wakume waje wanitahe wambengwani wao shawati je mzima hauwa ili beze misio za hawa hizo kazina ukiri irdini mwambieni ya ukana mimi kajiudea hamabdalagwa yesa mimi ngamjoka mdu kado fedhe himji njajo subuti ni deo mji mtukufu wa tujini njajo subuti wala njajo subuti ni deo dhamana ichoka yonti mjini tujini njajo subuti heze na uzonti pia ramrumme ramrumshe njajo subuti watukufu wa Komori sheka nga monokana yenzia wabirao sindio wabirao ngejo sababisha itenkodo imanise ti ngamjwa rongoza hamaste ngamjwa rongoza ha adabu ya ukatijao mikajiudea mrumbaba hama abdalagwa mikajiudea mrumzadze hama abdalagwa mikajufedhehimiji hama abdalagwa izozo haramu wa miju izo mimi izo haramu wa miju alafu amojoni mwabieni ni mwesherezizeni ukanywa nduma pula yabunga mwabio lebavu lejera la yambu no mjua mtujena zaliwa nelejera la heha mavu no mji mtukufu wa hahaya ikao dona lola ya ukaya na mkemakini harimale swala lini ba mimi sina ude ya mdu sina ude ya mji njaparo ude ya mdu munja banu siwangana wakati da mine daula mavajani wanzawa safihi watekodo harimweti miwambia kati jawu tirditi zaba ya ukahaina mdu jotuwa msindanu wa usafihi ti ngamjorega ni mbahe sha ngamina limiti isamra tukuziwa ni Mwenyezi Mungu mikaji msafihi wa Komori alafu ekamwisha ti ulowa sha dekawa jakume dekawa jao kume wa Komori dekawa jao kume shekawa jamzima hawaili emisio hao kena ukiri ngamina niwambiao irdini wasalizenro ya ukahatuwa sati waono bali ngavu ya nipara yafanya hama balangu shangazo omongoni liyo ni mahan liyo ntiwa mrundi ndrita osoni maizoni ambao haruma amani na mshirikiano ni mahaba heti hangu alafu bo hambu ikati ulawa bo mtuje bo hamavu bo haha ya baraka ikati ulawa shadeka wajakume wawaruma ni elhadi hotujini waje waniuwe bahari tabakaya belha tiha kimba ukababo vanu kataba elhadi wallahi uksim billah ngamjahu muzisa huo si uhadisi rika uhadisi ezetabu za kahumrema wakati wa directeur mwamba rika upartage susilamina Mwenyezi Mungu ajailia wabewa directeur yabo hamtukuza elhadi hamnome hamnikana na nrugo zinji elhadi utende uchanganyi hana wandu mdo safihi ola hurenda njema
bala hata mimi zo undenza wakati ikanga mmono zekla hizo namna za piège bahitike owandu mapula mtije wa hili zemi tina mtahani wala mwambioni katina urema hata mndu sheka mja wa hili kabatujo shinda nikome uso abo miso hanyuke na ukiri shatika ujawa njenzambe na minga makini ukanywa ndu mapula mjamniwe na bwezo ngizo na ushahidi ekangu shindano zenongo zenu ngena ruhusa enda shitaki ne reconvocation balga mina hata vokali zilwari mo telefona hangu ngamina vokali ngamina noandu anabia ya ukawandu wawende wawombe ukayangwa nsahau wambia wandu timzima twali twararu bahi mimi mikado tataya mitina utataya jabdala agwa yesazo nambao mtuto za mji adabu mtuto za mru adabu ngama morongoza usabuzi ili wakenamna ya mdungano haruma namna za unyanya haruma namna za udhamana wanikiwa haruma namna za ufaindisha le taifa zuri zani hatiban sina ujua ude ya mji jendo njia magarini ja Abdala ne tataya na minga manzo ndozunguha ni waneti nishilizane no wenji wa heti yabo mikaji ude ya mndu sina ujonja arma katikati ya gri ya vitritete hamabdala agwa sina ujua esanga maminukana mimi wa utajiri wangu de miji ya henga zijayu dowana wa henga zijayu sha ngamjuwambia jabukati zamba emwahe daula miumbama miumanza esirikali miuyanza enti yangu miuyanza sheka ngabo mzima yabo naona kangu derape isababishe jewa njie baya ekati mpara apel normali hajusa ngamjumwambia hanamna ukaya zengo hizo tiaki sheka kajajusa sifanya apeli hata kajajusa hezi aloni zo ngamjwa hujarmale bangwe la dunia universite jeni mrongoze hanamna ya mastehi hanamna ya adabu alafu nyinyi mwakawaze message ngamina akini ya ukaya njajo subuti nivumbwele jina la mufti nai njajo subuti ya bomri mjuha mfanya na delegation njemoni se ukanariti side ya mufti ngena mrenge video na ya mufti mwicherone bakamna unra taba bahanu njajo subuti nivumbwele jina la hena iranzi njajo subuti isaola olamba abawa henti bal olamba aba mumji wa mtuje ola mumtuje sedna al-mufti olamba aba wa henti arde mumtuje nguna mrehemu ya mlazebwema alafu amambioni ya ukaya mimi ntwanda ndo tataya yavunja chode ya mdu ngamjombe sabuzi ikamdungu shidano yavunja dugaze procedure yambeti mkaza tabu ngamjohende nimala na joni be wotila tambatabu sha mtini pare mfanya mwanga mnishangaza wao ba mimi kajiude ya mji mimi kajiude ya dhamana ntwanza nikijabdala gwando safi miji ntwanza nikijabdala ndo dia watu wazaze ntwanza ala tukao tani mwambieni ya ukaya nyokume dairosa wasatsi waonena mnaenu kwa jakaoni jua wabaliwa wajakaoni suami ukana tilaki dami baitilaki dami tena tina utataya yesa tina ude ya mji tina ude ya dhamana tina ude ya mdu mbaba tina ude ya mdu mzaze shatikati wanu hema stay ya henti haruma zanzima za hemwa daula no sawa no mvukusho yeti hangu
makswada abili ngamwanzole barua linu bane mndu etikatamba sinakado mvumbua shanga mumwambio lelo ya ukaya hajimbe swalihi huzamba na hajimbe swalihi kuna ujua ujifanya ukana bala si wanyanya hausi wanzani alafu udohima wekaza ema autorite nsinu ndrabo na uwamenya na uwasafia namna za kiupeu alafu udo jireserve ukana eba vala izo hunambia mimi ya ukaya ya buwazingara uzingara ngebidiyo haina usiku udo safihie daula wajimbe swalihi hajimbe swalihi izo hunambia wajimbe swalihi sha juzi haina mru hailewa ya video wafanya wanru hailewa sidezendrabo hambabahi wanru hailewa ukaya hama ani tilokana ngoniso wiba na zondrabo shanru hailewa kana hurumilwa huja ukanje zarima zendrabo ulo juma usafihi eti ni madhoma na heti alafu tukatanu ambie wajimbe swalihi ya ukaya ikamba mimwa yanyu hao mimwa zanu waho shamimi gamina falikia hangu deti ya hangu ne mwahe daula ne sirikali kamili alafu wajimbe swalihi ngwa mungu haruma daula wa haki yo haki dau ne zindrabu wambao do uvati betika ujenjeni wambie wajimbe swalihi mtuve sabaruade amuvesho barua fuvi haizo anambia ukaya yabwa zingara haina usiku ngebidudo unda creation ya usafihi ema autorite wa hetini alafu juzi zendrabo wakambiliana na Muniri wajimbe swali ivanu ngozuka wewe ngojujuamba ndrabo hauhunda ndronguowo mahalani ikavo sisi karina kaushinda rajo ukaya zenu hajimbe swali amba zinu ndrabo hau zinu sababisha mahala ni kadha baira nzuru ambe ukawa hajimbe swali kutujua nimefaliki ulio kutujua ifaliki ulio shale lotile bambu wao le barua na mwanzoni hambia nroka izindrabo ambao wanambia ukango julu kajuma uzamba hajimbe swali ngamuhambio kayewe aretila miziki ba wandujo sasa wa Tanzania na ongo njio utuzandwa adabu wesafihi wela huwa wejireserve kana eba vala sijau sisi garanzao etia watu aruma namna ya amani izoni zara tarmale bango linu usawa na usabuzi shari mwambiani ukaya ikanga mwambao ndrabo karina ujwa mbuliani zendrabo za hanyu ijaisongezo wana hatu warithi ndrabo nanyi alafu mundukana kaptina zohaba hujata abasa ngotaho edi maskini ili hunde ndrabo wambe shanga mwambio wajimbe swalihi kaye aretula miziki ika kutujistehi wa ubaba ulonuo kutujistehi wakabidi wala sheo kutujistehi wakanga na wanango lelo shango njio safihi eti ngonjio safihi madhomana yati ukomeye eshwara fasha eti wajikabo we ujiko karma kadroma ngamuhambe ukabo wajimbe swalihi ngojojonjo mlwa hama kalima uchijomba ukana evanu jau isazira bombao warumpango wajua kama mwendrabo alafu avaha ngotsaho namna za edi udoni kwa ndrabo werenga wale kaza jau wabandrabo rungotozi jua ekakusujwe faliki wadunga waiwania waratsira mwana uvati bajimbe swali
benge muhambe ukaya nazikaze abo bajimbe swali esomo ngo uliyo kutima ngo ukaya uhunde moto shababi yamba utoza adabu hamadeni amna utoza ndo adabu kuti esawo mbaba mwana nasi efaliki wamba udungu ngarujuao enamna mba udungu hajimbe swali he ransi sujo tonga emna nyungu rijusa sefiniho jerkane namna karonana homa dzihoni homa jilisini rijusa matorangaliane weshelezo hamba pia bajimbe swali utije jatiabo na utuzandu adabu haya yabo watukufa Komoro sikana maksada muhimu na kautani mwambieni isa mudiru al-amma wa RDDC bana fakidin hanambari sababileji tishia na mguna tukuze ya RDDC isawanika utukufu miongoni mwa maporto parole wa RDDC ngamjida ile ya ukana ngami miongoni mwana chama wa SRC balti njia lelo doandi SRC ngami abata lelo shanga mambioni ya ukaya mikajude ya mji mikajude ya dhamana mikajude ya mrumzaze mikajude ya mrumbaba Bakomori isanga mwanzo njeni juwe nende ntujini yabo njajode ya mdu mtujini njajode ya alafunyi wa ruma nelhadi mjemni uwe batabaze kweli ngena mje shaa mtije waili wala mtije mzima babwe misyo hanyu kena ukiri tika ujani mdegani mazaidi Bakomori ya ukekawa jawa ila mzima ya misyo hau kena ukiri na mitina urema hata mdu yabu sha wajwele wa ukaya mtina machomai watujofikiri kaengayo maibari nchika za miwani yaengayo mema na minga mina jasadi shale jasadi la hangu tila wana homo nziani na indini tijau yabo timambiani nimanipara lona zevukali zahani nimakaubaliwa mjemwani swami mniwono mishababi hamadani sha ngamina kina ukaya yajoka huntaha ngujo ni parsa mtuje ngwaja la elhadi wangu jo hangu haya ngujuo hajongo takadondaru kadonne haja simlalika hangu kadondaru kadonne harma namna za wanzani na unyanya yabole lokati mabakarati wote upeu mweshelenyi mapula hari mjemniwe alafuka mtina rugo zuhaba ngambo hari wodo mufti njajo paro subutinde sedil mufti njajo paro yoti tabia na haniyo mimi miti abdalagwa mimi miwamba tilaki miti abdalagwa abdalagwa deko subuti ide anduma baba na anduma zaze ide ya madhomana isafi miji shamimi mihanzwa baba hangu nwa zaza hangu ne miji ne tia hangu iyo na mke makini shatika utani mwambie nukaya na mjenyo kume ba domisio hanyu jo ukiri sheka uja mzima huwaili kena ukiri irdini mwambie nukaya mbeti bancha ushangazi wa makalima yabo tika utani zambe hajimbe swali hingawe yabo ngweshio uzona mbao ya ukaya eka kutuba meshwara fasha no baba wa hao shango njiji atarimu mabango yanu hamadi zo wahaba za utozandu adabu za usafihi ya daula hewe utijotonga enyunguji swa finiho bajimbe swalihi ujamba utozo adabu ni moto mwanashe waho
nduzaho wano wesheleye amuhambiwa ndro yesa huna mbia ya ukaya dawe haude nzinu gabidi haina usiku udonda ndabu ato usiku hadisi ya Azra sidiwaze unipara hunabia zekla nize strategy nize piège tuambaka kutaze rugozuba izo ndabo kutawa ndwa utu wakaze ndabo na unteshea uremepanda na teo utehe mimi tikailo kaya mrujwa ukaya na mru wapeu hodahoni shawa modahoni njajojwa keni hulate shalelo hajimba swalihi usaku tina babanu gokomeyo harumandabo na makalima ya uzalisa kodo harumaeti na abo kuna ujibiwa wakujibiwa kautozo adabu wakujibiwa kautozo adabu na ugotozo ndo adabu yabo ntubwe nyungu pia batu kufa Komoro harumale suala la hajimba swalihi sibamba bititi shaifiniho shema kuswada hangu nguna mbarikini nyima njana njuka yudunga tika ujenjeni mabieni watukufa Komori hema haba hangu netia hangu ya ukanga mlabo ngamlabo amini ajuzumu ngomiraru jajo subutindes mufti al-akbar Tahir bin Said Maulana Jamalullahi jajo subuti sambail hadi si haki yesaru mazerongo ikanga mwambao ngwambo kaya mimi silole mwana mufti uwo de mwana mshohangu esa mufti wombaba wa henti yavosi wana wa mufti ketubidi lelo rudomba makalima yajo sababisha mbaba hatu mbaya hatu yavumbulwa nai hawakati ikao Mwenyezi Mungu hamtukuza na mguna njaike garumaze arumuza mbeboni kama Mwenyezi Mungu abenzi alafu wani wapreparo wa mikundi shawanrukume nelhadi haruwa jiwa niwe mintuazia shatika ujeni mabieni ndenge ushahidi yenti lebavu wa mji hemiji yomili hangu isa elhadi zonrabo bel hango joy hona lola tula likakadondaru wambia wajiwa niwe shawatijendo wa unomdu gartauti la kirimwe wa unomdu la gartauti la kirimwe mimi njatataya ngamonziani da minanyi yesa zuna mbao tinugoza utandani yesa timabani mika juto za ndo ajabu miti abdalagwa no mimi wabatilaki wahe amani wahe ti mimi ngamushingirio amani yati miti abdalagwa yesa ntwanza jendo tularimo makatikati hamadaye wabaizioni makatikati ya gri ya vitritente ntwambe nimero isayo chinjema hemu inyi shekabara tika ujokalala jokatamba ukanjaruma magari ya vitritente hata ya gri hata wano shakuna ujua usafi wa baba hatu nwadzaza hatu ne daula alafu jive nafasi no haina wa mde ya mtoza adabu ya bovahe gene namna ya Uvira yabo atufa Komoro chezale jaku shatika ujana beukana skaulani rands ema kalma ya ndabu wanduna rejarme video yangu njajo paro subutini demdu alafeka yode termo mbali yao mjo mjini mjema betide ya mufti njajo subutini de mufti ze video zongizo yabo mjitrompe wanduka jwangala ze video izo na haba na mguna mrehemu bahia kauni para hanabia taharinti rehemu mufti sama mguna usamihi na bwana behari yedu zahe sama tsiswiri ngamine vokali yovanu samba hanabari wangu dongoja ya mufti samba izo rabo tsikaza rabo mwamba mguna mrehemu ya mlaze wema mguya nzaike garumaze arubu zambeboni hoji mlifo ho silamu alafuna waka yakadi zote jo upara sabai hai ngehamba gudongo fuma elhadi samba elhadi woti mufti uo hamba elhadi uo mrazi wa komeri hamadami
rakawe shitabu na shida daminaye rakana wakati wa uhadisi zerongozinu yabo miumwambia kabelha si haki undwaketsida na wandu mwanze menye eledaho mwanze mchongezo nrazi wa mane izoti haki belha hadi zote zerongona mwambia alafika kazi za mjibia batamba yabo tikaulida abo za tumjibia nielewe ukana washanje namna itongezwa nrazi soti pia ni madhumana ale yabo waelewa ya ukakweli aelewa yabo ndo mdurejei yambe ukana valatibwewa na rasami hilani shamdu kaende yarenga wandu yawambia wantahe hariwa niwe na waje minjatataya alafu asaya wabaliwa esokoja kauni jua wajo kauni siwami katila kidami waonisiwa hamaru wakaza jumeli katila kindole benga mwambia onikana njatataya tina utataya yesami tina ude ya mru tina usafihi mru ngamjomba ze kweli hausisindire amani na usalama ni sharafa shahenti bo Mwenyezi Mungu ajorivukisha yabodo fereshea wanama wanjia banu mishe message na bya banu yeti hangu mwishia libavula hangu mwishia umji wangu mwishia libavu la hamavu waishia umji mtukufu wa hahaya waishia izondrabo njade ya mufti izondrabo njajo paro subuti ni mdeye sirongoza elhadi ya ukati haki alafu wende wa motewa ya ukaritide ya mufti zonrabo njajo subuti hata wakati uzima video yongyo yabo baika mwanzo mbale zenrabo hizo mdambe lilo na mtu huja madabu mapulu mjamni uwe nelhadi mjamni uwe na mjamni uwe shaa na mjenyo kume mtije mzima wala mtije waili bemiswanyu kena ukiri yabo wanasho hangu wadada hangu wababa hangu mabani hangu rahana majoya ya udungana harumale bangwe kuu la dunia lizerezo sosio oskwalelo tsezamba village shangamini akina ukana zona kamba zole ze kwelido sabuzi njatoza mdu adabu na ushukuria emadhomana wahenti na ushukuria emachapa kalamu wajunra ula Faransa hesharafa na mdungano wa heti hamazuku wangu fakidini haunitartibisha haunongoza sowo la udunga witina ukana titozandu adabu hautifedhehi wandu yesango aminia ukana maudu ngami mndu ukaya ni himarma marengo mahuu nirungoze wandu hanamna ya amani yavonja jofanya ndongo za utongeza njitendani yavonja jofanya ndongo za utongeza njendani yavonga mshukurio handani ele chama parti ya serse ikawa mwamini ukana sandisa na mirongozi wa urongowa babi hambabi wakauni amini ili wakawarabwa ukaya ngamjosoma namna mastehi namna udungana namna mshiliano au hai amani ya heti wanipangisha makalima mema na tartibu na usawa lelo ele jila hangu ngalishiliwa haruma ule mengu wa dunia itongeza lekungumanyo la RDDC wahankulia ye ismu neleji no binadamu hangu wanome wararu haruma ema porto parole wa RDDC izo kajakabure esanga mwamina ukaya katika mtovu adabu yabo RDDC kwa jajoni wanidi wambenike mkalimani shauli ongamina maste na ubame shora fasha henti ni amani henti haruma za fikra ikao dizo RDDC walonizo haruma uoni wabana fakidini wa mdadabi watsanganyiha hamme hamshe waile ukana na rengetilaki bashe lelo ye mambro
wahe parti ya serse shaketuzia haina mahalani walio mkoti wausisinda amani na mshirikiano wa sabuzi haruma zazima njema zaimwa he daula ngamjojwa urumishiha he mastehi ya hangu na nyipia yabo ngambeshelo marahaba tena marahaba watukufa Komor marahaba manama Steve marahaba yesalelo ye dunia kamil washiao wadungao izo nambao haruma namna mastei na adabu na uvame sharafa shaheti ya hangu nilibavula hangu nomjua hangu haruma zazima njema zahemhu wahe daula Sayyidina Rais Azal Othman mika jude ya mru mika jude ya wanru mika jusafihi mji mika jata bahinyi nyimaruma nelhadi mjemni uwe alafumbali ya onrabo ukana haritide ya mufti izonrabo video ya hangu ngiyo yabo shen libro ngoniyo YouTube ngendao habari za Komori ngendao kavati mbavahanu yabo na deya mufti al-Jumhuria Tahir bin Said Maulana Jamalul Laili Mwenyezi Mungu ajua mrehemu mguyanze ukaya zenya katiri za mbili ya uzinu geharuma ze ardhi za mbeboni ohanze Rabbana Alamina Mwenyezi Mungu ajalie uka rikeda sinae maudu chwa kiama karibu na mtume haruma mji ambao Firdausi yesawo mjikao unetiziwa ikairi wahezeume Muhammad Rasulullah jerkeda sinae yaumul kiyama mbeboni ohanze Rabbana Alamina ni maruma nelhadi mjemni uwe na mjenyo kume msije waili ba emisio hanyu kena ukiri na misina urema mru shanga muamine matuya hangu ya mema na mjie muzise nga mjombi doke matuya hangu ya mema ikaka mtukubali na mwodo njesi hao mtaa fundi wangu euparo Said Asimaku na mwenemo mtaa Said Asimaku fundi wangu bawongena muo muzisa ukaya hariti laki ole macho ya heyo mema yode mana nabakana mjonyo kume na mwodo njesi atamkini kamparse mafoto ya hangu harumo wandu walio na nezetarehi mbabie njesi ngami yabo tika mwambia luka msije mzima wala waili na mjonyo kume loko tina mremani shaa kamna ushinda ikamja waili kamna ushinda mnireme ikamja mzima kana ushinda yabo miswe kena ukiri shatika ujante ushahidi ishelee isakamja nyokume ngamuamini ya ukana mkini wanjie kode uzungoni hangu ikamja nyokume sha ulionga mwanzo ya amani tika ujandregeti ushahidi nilejera nomji nomji mtukufu ikaude na nilio tasim sana masihu harumo mji mtukufu wa Madina tilhahaya wumgwajwa hatina mwataale kamyezi Mungu abenzi yabo tikamwambia nukana tosa na salam hojulanyu mguna mwitini na muo wanono maisha mema amani na usalama mgu yavukishe yemhuwa he daula Sayyidina Rais Azal Othman hosonimwa o uongozi wa mzazi na mbaru wa mwando bibi ambar ne serikali kamil mahaba watan na wazan husoni mwanyu mwishia mwabatila kiade ya mru na mrenge ya Qur'ani msomezindu mnihanie yesa mika jude ya mru mika jude ya mji mika jusafi mru choka yote ni mlengao ne zenrabo ze video zangu ngizo yabo kamna ushinda mnitekudi yesa ze video nafanya ngizo yabo mguna rehemu wa ummati Muhammad mgwaula zebwema ohanze Rabbal Alamina fakidin tosa na salam le chama la RDDC khair baraka unono afya e parti ya serse mguna etukuze wamwejane mwa daula hadaraja za juu rahanizo yalonizo ohanze jalla wanza tilak tosa na salam hojulanyo tukufu